ngasi Manipur Press Club ki Foundation Day ga mari leina mithunglen oikiba MLA Khemchana phungdokhiba maroi bo wapum khara ten takna thamsake Saigon the Tokiba Gran and Tokiba bomb blast that sopan and giba now she go to the power voice no kitang peaceful atmosphere malaga da boom pokaiwa nungoi kapsan baga he tawisi masi karamba agency ga yaw jano sini ko gi santi porokna ba sana ba kana kana yaw ge si ko punna khamina bagi matam do ai boy ai basi mai thamjage loina loina ai sin teneza yuda yang kena ilang kaling itu ba kogi isani se mai be mera pai bi sing ani muslim do wali ayunda law to lai kogi asam lai pal law to kro asam lai pal law to MLA ne asam lai pal law to ko do ina ai yumsta ado ai security sin do pakal pai kari wa ai se lai ke na khum no matak ta gi ai na u ni nai ai le kumake wali sa se ai na kumak pas na moi mai am na sai usi do ka ai na hangi no na samne pal long to na samne pal patti hai do ai na ngam sta bi ga drai na tai mo su kam passenger ri ngoi ai mai bi sen se lai no me am su dai na tham jabuni kwa tha da ani la khulai bai ba sing na edik tawi ma do samne pal da kali adu su phatta brai aitin Assam Rifle kogi dolai thami rom da tabado khunja me amna Assam Rifle sakhi bi yaro hai adu su patti hai gar raina so more da de time da more di mai dei sindu gi yum do Assam Rifle gi mamang da mai tai adu patti hai ababa ka uduna pai hai si hatta ba ka uduna patti hai si as a whole Assam Rifle no no blame do de langni da moju last ri chume na sakhi ngasi Manipur imagi maikaidigi press release sama thulakli hairiba press release asida media co-convener Manipur imagi S Santi Kumar maitai na khuyek pi duna thadurakli hairiba Manipur imagi press release asida sumna pali Manipur imana condemn tauri saiton gi manung chanba nganu kol da bom pakhayan babu maitai singbu hatnaba saiton na bom pakhayan khibabu akan mamong da yaningdi condemn tauri May 3rd 2023 koki singna maitai ki mathakta hatpa yumai thaba taurakpadagi tampak sangjapam lauduna leiriba maitai IDP singbu ngarang hanta mayumda sangnana ba PR lengang ayaba piduna sangbada ngairi ngaida koki singna nongmai bom kapsinduna asu apan nanghanmabu Manipur imana kana yaningde athubada theory singbu action lokhatlu haina Manipur imagi maikai digi khangali athubada Manipur da NRC ek hana paikhatlu mitop khantu koki jaugi CSO lusingbasing FIR panduna logi serak piu haina Manipur imana taksili saiton nganu kona bom pakhai beda misam ani sawon khibagi thawdok yaning da bafung dorakli saiton nganu kona bom pakhai beda misam ani sawon khibagi thawdok adubu yaning da bafung do pagaloinana tangdu laita ba purakna bo honari ba thawrang thugaina bo honarakpani haina Lamlai Kendra ki MLA Khongbatabam ibom chana phungdokri mana makhatan hai tamthiraba thawong aduna hausik chathariba peace process asi kaihanana ba honarakpane amadi miyambu akiba mari samamna ba pokhana basinmani pia lenga asina maral leiraba sing athubuda phagalaga maral gi matik saba serak pina bo honagadabani maral leiba sing athubuda phagatuna misa miyamna singnari ba thajaba walliba kohonbada tungda thoaningdaba thawdok kya thokadabadagi kanmangangani asuguma tamthiba thawdo asi matungna thoandana basu hotnabiyu haina makna makhatana phongdokhi saiton hana plan toraga thamlamba IED mari pokhai baduda misam ani sokhiba loina pokhai haudriba IED ama diffuse tawdana leiri haidi Manipur president lengak lakpadigi law and order gi phibam phagalakli haiduna lengak pairiba sing miyamna kiyara khana thajaba pikhrabasu singthaktigi nomai kap tharakpa madi bom kap tharakpagi thawdok leptan adumak tokli ngarangsu ayu angan bada Bishnupur district ki manung sena leiba saiton nganukon ward number 5 ta koki military singnaba singna mangjonu plan tawduna thamlamba IED mari pokhairaba misam ani sokhibani bom pokhaibagi thawdu oduga mari leina makhatana thijin humjinabagi dama Manipur lenga ki home department NIA re case sinakre loinana lamdam asida thokliba irang asina maram oiduna saiton nganukon hairiba mafam asid lairamba mitei sing saphagadaba mafamda lanjena duna lairibani mafam adubu Central Security Force na ngak senduna mitei amata sanghandana ngasi phaw thamlakhibani
अदुबो ngarang ayuk pung manga ka minit nifurum tabadu waida khanghauduna bom ama pokhaiwigi makol manak nakpa miyosing tanakhi hairiba pung taruk tarakpa du haide su ani su bom ama pokhairaki makol adu kadomdagi lakhibano haiduna miyamna thirakpa saiton nganu kondagi ni haiba khangmamki relief camp na sangja phamloduna lairiba nganu kon gi IDP singamari manak nakpada leiba miyamna mafam adur sangsilaga matamda ngak siana na lairiba security force sing maru oina CRPF personnel sing di kariyama ta thoki dabagum ningai dana laithokla mathenaki madudagi penadraba miyamna nampud sangsina bo honaduna security force sing muknaraba matung makoi masa masa gi mayum tamna sangsinki pakhai ki bom ani edu saiton nganu kon Ward number 5 to cookies in the Mai Tabada sit Tauba, Yum Amada Pokai Boyronki. Manipura Tukli Birang, she Horakpadi Mite Mata Sanghandana, later Kiba Mapamaduda, Matokram na bomb Pokai Libano, Madusu CRPF Labor post the meter Samarum Tamux Lagalaba Mapamda, Mapamda ni Haiduna Akan Mamonda, security force in the Nation Dana Kibani, Nakalamunda, Kundrakam. Bina Kumari Kaubinupi Mana Fundora Kibada Mapamashida Ladiba CRPF ki officer Abhijit Datta Hairiba Miyoshi Miyamna Pamdri Magna Hek Mapamashida Lakpadigi Watokiyama Tokre Makumapamashidagi Laktokina Manipurgi Governor the Power Haki Balekri Yamna Nungai Tribadingas Narang Ayuk Pokai Kiba do Bomb Nati Bombulani Haina CRPF ki Makedi Pongdora Kiva Sini Hanisu Pendana Pondoki Modi afaba miyoi ni adubu Russia ga makhatana thaugi threat lairabadi anauba tarif lakani Trump USA gi President Donald Trump na India gi Prime Minister Narendra Modi ba afaba miyoi amani haina phongtokre India na Russia gi thau leibigi sang hanadigi hantharakpani adubu makhatana thaugi threat asi chathrabadi anauba tarif thamlakani haina warning pikri haribo afam sing asi Donald Trump na ngarang mahaki Florida da liba West Palm Beach gi White House da hanbigi lambel da Air Force One manung da permission da phongdokibani Trump na makataraduna Modi afaba miyoi amani haina paumi amana hanglakpa wahangi pakhom piki India na USA gi maikai digi nungaitaba madi yaningdaba lairiba hiram sing adu India na leplamba khongthang sing adu handorakpa horakibani maru oina Russia digi India na sauna thau leibigi thabak toramba du hana digi yamna hantari India na makpu harau hanana bo honabani Modi ga mahak afaba mari adumak laikigani India ki maikai digi su hiram kiara threat chatharibani masida Russia ga yamna asauba mawong da threat chathari adubu mamang da lairamba adu khara makai hantarabasu makhatana chatharabadi hiram adugi matang da anauba tarif athubuda thamjinma ngambagi pangal adu USA da lei haina phongdokhi wang adugi pakhum mangjongna Trump ka Air Force One tongmina khiba Senator Lindsey Graham na khungkibani Graham na phongdokhibada USA na tarif ki pressure season aduna India na Russia digi thaulebi gi sang adu hanthalaba matung khongthang aduna Ukraine Russia na lan chathariba dugi mapangal hanthabagi lambe lam oidibani machine sound ulibasi USA na tungan ba makhalgi tarif sing season aduna foreign policy da asauba kana ba phangba ngami haki Paumising da Graham na makatana phongdokhibada Russia digi songdoktriba thau India na leibigi da India gi pothoksing da Trump na sada kunga manga gi tarif thamba aduna Trump gi oina kana ba sauna phangki madugi phal hauji hauji upa phanglibani khongthang aduna maram oiduna India na Russia digi thau leibigi sang hantarakri Trump na hanagi lenga aduga sangdam naraduna miram da seal hena salanbigi thaba adu yamna hanthan bangamle haikena su paus ta makhatari English singaniga kunga mathoi ku matungda Geni gi junta lusingba president oina khalle heba confirm tokri Geni gi Supreme Court na ngarang leba adugi mikhal mai paklaba general Mamadi Domboya gi matang makata thabak sing ayaba pikibaga loinana junta gi leader oiriba general aduna kumja English singaniga kunga mathoi da laikiba military coup dugi matung ahanba mikhal pangthoktuna sahi mari gi oiba president gi phamadu pairagani laiba adugi general Directorate of Election na phongdorakhibada junta gi lusingba general Mamadi Domboya na mikhal adu sada 86.7 phangduna mai pakibani maramaduna mahakna laiba adugi anauba president gi phampai nanabagi damak sem sabi yareki panmayabri junta gi lusingwa Domboya na mikhal adu mai pakani haibasi expert sing na mangjong na phongdokna ba laikhrabani ngrang laiba adugi konung kon kare Supreme Court ki iyaba piraklaba matung Domboya na phongdokhibada numina du mangjaba masung tongjaba matalati Geni khaktagini
ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯤꯅꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯇꯨꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯚꯣꯠ ꯆꯥꯗ 6.59 ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯌꯦꯔꯣ ꯕꯥꯜꯗꯦꯅ ꯗꯣꯝꯕꯣꯌꯥꯒꯤ ꯐꯦꯚꯔꯗ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯐꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ इलेक्टोरल बुदीना सेमजिन सजिन क्या यावी है मराल शिरदुना पिटिशन अमा थांगलखि अदुबु अथॉरिटी की मतुंग इन पिटिशन अदु सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर अदुगी मंगोइनना विथड्रॉ तौख्रे हादि ममांग थागी कुनगा निपान पांगथोकिबा मिखल अदु अनौबा कॉन्स्टिट्यूशन अदु मिलिटरी लुसिंगसिंगना ऑफिसर लाइबा यहलमदबा अदु यहनबा लोइनना प्रेसिडेंशियल मैंडेट अदु सही मंगा मंगा ओइरमबरिगी सही तरेत हेंगतपदा यानबा यहनबा कॉन्स्टिट्यूशन दोम्बोयाना कु तौदुना जुंतागी लुसिंगबु ओइरगलबा मतुंग पॉलिटिकल की ओपोनेंट अमदी जुंतागी मयोक्ता लैबा लुक कया नमथदुना लेरकपनि मरम अदुना प्रेसिडेंट की मिखल अदुना महाका लंबा पाननबा थोलकलिबा मियोइसिंग अदुना करिसु तौबा ngamkhidabani हाउजिंगमा की लेंगा गेनी मियामना ngainaduna लैरी हैनसु पाउसना मखातारी तोंगान तोंगानबु उंखतनाबदा येमेन की सेपरेटिस्ट मार्फु हेना हाटख्रि हौखिबा इराय नुमितगी हौरगा येमेन चथरखिबा खुथोंनबगी अमदि उंखतनबगी थाउदोकसिंग यामद्रबदा लैबा अदुदा लैबा सेपरेटिस्ट मार्फु हेना हाटख्रि हेना लैबा अदुगी मिलिटरी ऑफिशियल अमना फोंदोरखि येमेन गे लेंगा अदु UAE न सौगतुन लाखिबने लैबा अदुदा लैरिबा सेपरेटिस्ट लुप ओइरिबा साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की मैकेदिगी लेंगा अदुगी मयोक्त इरांग होगदुना लाखपनि सऊदी अराबिया न सौगतपा लेंगा अदुगी मैकेदिगी यामद्रबदा UAE न सौगतपा सेपरेटिस्ट ओइरिबा साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की मेंबर मार्फु हटख्रबा मतुंग चामगा यांखैगी नुथु हेनबा रोमना असु अपनांगनखि अदुगा चामगा कुंथ्राना फाबा ngamखि हाइन ऑफिशियल की पाउसना मखातारी सऊदी अराबिया न सौगतपा लेंगा अदुगी फोर्सिंग न इराय नुमितगी सथबा होखिबा ऑपरेशन सिंग अदुना UAE न सौगतपा STC न खुदुम चंदुना लैरिबा मफम सिंग अदु लाउथोकनना होनरपनि सऊदी अराबिया अमसुंग UAE की मरक्त येमेन चथरिबि इरांग असिन मरम ओइदुना गल्फ की एलाई लेबाकसु ओइमिनरिबा लेबा अनिगी मरक्त अचौबा अयेत अमा लाखपो हौरिबनि असिबसिंग अदु सऊदी अराबिया न सौगतपा लेंगा अदुना UAE न सौगतपा सेपरेटिस्ट सिंगना खुदुम चंदुना लैरिबनि मिलिटरी कैम्पसिंगदा अटैक सथबा होरकपदि ओइरखिबनि येमेन की प्रेसिडेंसी ऑफिस की मैकेदिगी थांगज नुमित फोंदोखिबा वाफम अमदा सेपरेटिस्ट ओइरिबा STC की ट्रुपसिंग मनिंग हनखिबदगी हाद्रामोट प्रोविंस अदुबु लौक्सिनबा ngamle हाइरेन सुपाउक्सता पलि सऊदी ने सौगतपा लेंगा की मिलिटरी ऑफिशियल सिंगना हौखिबा चयोलदा हंजिन हंजिन वार्निंग पीबा खकनतना एयर स्ट्राइक क्या सथदना सेपरेटिस्ट सिंग गिदमक्ता खुलाई पुरखिबा अचौबा कंसाइनमेंट अमसु थुगाइबा ngamखि नहा अमा कापतुना हालुबु उत्तराखंड की BJP काउंसिलर पुलिस न फारी उत्तराखंड की नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा हल्दुवानी नहा अमा नुंगोइन कापतुना हाटखिबगी मतंग BJP की काउंसिलर अमा फादुना पुलिस कस्टडी थमख्रि थाउदो अदुगी केस अमा रजिस्टर तौख्रबा मतुंग इन्वेस्टिगेशन चथाबौख्रि कोतवाली पुलिस न फोंदोरपगी मतुंग इन मरा लैरिबा पुलिस कस्टडी द लैरिबा BJP काउंसिलर अदु अमित एलाइस सिंतु कौई हरी माक ममांग अतोपा मियोइसिंगबु फुसेबिगी थाउदोक क्यार सियनबा मियोय अमनि हरी लैखिद्रबा नहा अदुगी ममिंग नितिन लोहानी सही कुनगा मंगा कौई माक हल्दुवानी की जज फार्म लैबा मियोय अमनि माकफु ओमर होटल की मनाक्ता लैबा हल्दावानी रामपुर रोड नहन अहिंग पुंग 12 मखाइदा कापतुन हाटखिबनि हाटपिगी मरम मदु हौजिक फावबा खंबा ngamdri मरा लैरबा अमित इन्वेस्टिगेशन चथबा हौर हेरि ngasisu Kokizo Council की मैकेदिगी मखोइगी प्रेस रिलीज अमा अपुनबा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी अमा ओइना Kokizo पीपल की ओइबा KZC Kokizo Council ना ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट में थोरकली मखोइगी अपुनबा मिफम अमा चुचामपुर की रैंकाई ऑडिटोरियम BTI दा पांगथोखिबनि मरु ओइना लौखि हाइबा वरेप सिंखरा पल्लवदा Kokizo प्रजा सिंगना मैतै कम्युनिटी सिंगा मुहना लेमिनदबा लोइनना गवर्निंग काउंसिल असना अमुहना रीएफार्म तौरदुना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मनुंगदा यूनियन टेरिटोरी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मवोंगदा पॉलिटिकल डिमांड तौब हाइबा वाफम यावना पल्ली लोइनना Kokizo प्रजा सिंगना मणिपुर की गवर्नमेंट सेमबदा सरुक यादबा हाइबसिनि मखाताना हाइरिबा सिरोल असिदा पल्लीबना मणिपुर दा अनौब सरकार सेम मतमदा Kokizo की प्रजा सिंगना सरुक यादबा हाइबसिनि करिगुम्बा
Manipur Sakar Sema Matamda, Sakar Form Tabumatamda, Karigumba, Kokizo Praza, Sing Yaramba, Saruk Yaramba Taragadi, Masa Masana, Daita Puzagadabani Loinana, Kokizo Council, the Daita Pubangamwe have a zero Lashida, Kokizo Council Chairman, Hendian Tanglet Amasum Kokizo Council General Secretary, Tangzamam na Kuyik Pidra Muhana, press release Amatolakli. Ahan Bada, Nasi Janawari Tang Taru English Singaniga Kungatar Mita Susampura. Accident ama thokpigi paw mulakli haribi accident asi sarona ngasi nungthilgi pung barum taba matamda Susampur district ki manung sana leiba ngaljang haribi jaga asida DI pickup truck ama brake failure oibidigi haribi gari asi mahagi control singam da badigi accident thokpada haribi accident asida yamdrabada hausu phogi oina miyoi mari siri asiba masing hengalakpa yari hainari loinana miyoi kaya amadi aso opanang le hari Hariba Gari Asida Sarona passenger Kuntra Dagina Nipu Papa Tonga Kieri Hariba Tagoxing as the victim wherever like Kidraba Mari Sigimamisna Tangmor Mung Koptung Mahak Tanlon Subdivision Gimanung Sanba Twangtam Belestagi Maki Apopagi Mamingna Kamtokon Koptung Kawi Dorcas being the gi Hauxin Habama Aduga Ahum Subashina Tanlon Subdivision Gimanung Sanba Twangtam Digi Hausan Thang Kuptung Giloi Nabi, Singai Siam Aduga Mari Subusina, Susampurgi, Apetua, Hamza Kap Kuptungi, Nangzaniang ni Highness Paus no Makatari. Atopa Pau Amagi source Amana Sumna report out Susampur district Tanlon subdivision Gi Manung Sanba, Galzang Koki Belesta, Luhong Mosatpa, DI pickup truck ama Lokta. On Tabada, Hariba Taudo Shidani, Nupi Ohunga, Nupa Amagashi, Lorena, Atopa Miyama, Aso Apanankipani. Some of you, my friend and citizens of the country, this is where India begins for some politicians and some policy of the government of India. This is where the border of India begins, India with Kukis, and this side is Meiteis and Manipur state. This is like a border. In har jagah pe aise buffer zone bana ke rakha hua hai, as if this is between Pakistan and India. इस देश में काफी घटना हुआ, राइट्स हुआ, मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में भी मारपीट बहुत हुआ है इस देश में, लेकिन इस तरह का बफर जोन किसी जगह पे नहीं बनाया. And I'm so ashamed of myself to sit in that house as a member of parliament, that even I cannot go to this side because this is India-Kuki border. This is Manipur, where Manipur police works, where MP like me from Manipur can walk freely. Here I cannot walk freely, despite the huge presence of security forces. And the rest of the country can't sleep like this. The more people feel alienated and if they take a decision, don't call people of Manipur as anti-India. You're working against the constitution itself. I'm a member of parliament. I cannot move freely this side. These are all our troops. I am also protected by CRPF. मेरा सुरक्षा CRPF से है मेरा, क्योंकि मैं MP हूँ इस देश का, फिर भी मैं नहीं जा सकता अपने देश में, मेरा खुद के स्टेट में I can't go, and this should be remembered. And I'm just talking to you because some people sitting in Delhi will not understand this feeling, and issue Manipur as if it doesn't exist. Let's not do this drama. Finish this buffer zone. Whoever responsible, Mr. Amit Shah, you must understand this. Whether Modi ji should also understand this. You are dividing this place, my own home state, by putting this illegal buffer zones. And I'm sending this message to the rest of the country. I'm right here. You ask, talk to that officer. I say, मैं जा सकता हूँ? नहीं ना, नहीं जा सकता है ना, है ना? ये बंदोबस्त करके रखा हुआ है सब. देखो, इस देश के MP को रुकाने के लिए इधर रखा हुआ है सब, और ये तिरंगा चला रहा है. यही हालत है मणिपुर का. 2.5 साल से चल रही है ये बेचारा. These people are forced to do this illegal activities. These are professional soldiers and policemen. They have been forced to behave like this by vested interest political parties. This is not done. When we try to put it up in parliament, buffer zone, these are terms which is used in international conflict, not within the state.
We have seen enough in this case, riots. We are born with riots. This country is embroiled in riots since 100 years. I think it's time for everybody to think about this. It's the first time I wanted to tell you that all these troops, these are all legal armed forces of the country. They've been forced to do jobs which is against the constitution by putting up something called buffer zone. That I am stopped because I belong to a Meitei community. Some people are stopped because they belong to Kuki community. Is this what Samvidhan tells us? The रास्ते में ये इस कास्ट का है, इस धर्म का है, ये रास्ते में नहीं चल सकते हैं, इस देश में कभी हुआ है कभी? Better we finish this drama. Better it is for everybody else. And this is wholly responsible is Mr. Amit Shah and Modi. It is right under both of you that Manipur has reached to this state. And you are forcing our security forces to work against the constitution itself by putting up this so-called buffer boundary and putting a flag like this, as if this is Kuki and India border and this is Manipur and Manipur state. We will see who wins in the end of the day. We will see. Those who try to divide the state and do such kind of illegal activities win the race, win the battle, or we win the battle who trust in the constitution, who trust in lawfulness, who love their mother state. We will win despite all your tricks and all your politics. Wait and watch. History will tell us.